Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Sally. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga no asinon to kadagiti anak mo ti makaanos ken ka. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sally. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tatay, kasano kami paitan kanina nang tapinanawan na kami matan. Anak, gusto dahi ta na panagsangsangit mo. Kunak man no naisaga na amon ti ipapatay ni tatang mo, tanabayagan ngagsaksakit. Wala nang nasakit lata. Aglalo tadyak pulos makasaw ni tata. Sursurwo mo nga awanan ni tatang mo. Kitaan ko niya, katkaslaawan anyaman na tinapasama. May mayaten anaginanan ni tatang mo. Tapno agpatinggan ti panagregregat na. Tano siya, naibusan tilwak. Naipapas kong tinagsangit. Manipod na amwak a kanser ti sakit ni tatang mo. Nanang, kasanuta pa'y itan, tawan matan ni tata. Kat ituloy talata ti biyag ta, anak ko. Agla ko aklat ta iti lamas, tapno adda pagbiag ta. Anya ti planom ita, tanay tabunan, ti bangkay ti asawa. Kat anya pa'y nginanang, agtrabaho aklat ta, tapno adda pagbiag mi iti anak ko. Sana day tati kayat ko asawan. Saan tan ngaglinno ko, Sally? Amok ti milagro nga araramidam. Iti kabayag ang nakadali ti asawam. Insukat mo na si bibiyag pa'y. Tangiwat yun, nanang. Amangan lumangag na kayo ni Lloyd. Apay, ibain mo ti aramid mo. Nagbidutak, nanang. Gamawan maaramida. Tao aklaan. Dahil ito mga min nga Oliver. Sinulisog na. Aday pudnok kada kayo, nanang. Anya day ta? Saan asimang pati binulan ko? Atap ko ama si Kuga. Ay, uunay ka na. Kabahabain ka talaga. Anya ka di day ito nga inararamid mo? Tangiwat yo kunak lang arudin, nanang. Tulungan dakit din no anya tirumbang nga aramida. Ha? Anya ti amok tita? Makamu kayo ka di Oliver. No anya ti aramidan yo. Oliver, masikugak ko. Kababain ka dagiti ka aruba. Numaaman da masikugak. Kat kay tabtabon ti asawa. Anya ti aramida. Di agamit tayo jay balay. Ijay tangag na ed. Kasanungay ti anak ko. Katibatim kininanang mo Alangan nga yawid mo ijay balay ko. Kat saan ko mataputot. Tilang mat sikog mo tiputot ko. Sige, gamagtrabaho aklat ta. Tapno maitad ko ti kasapulan ti anak ko. Makamu ka. No kabalampay ti agtrabaho. Di agtrabaho ka. Ikarigatak lata ti agtrabaho. Tapno makaadal ti anak ko. Anya, pinanawandak lang arudan ni tatang. Ita, panawandak mat. Saan ka apanawan? At dala na patag nga asikaswag. Kansarong karang kasag paminsan. Basta ikarim nga agadal ka na yung baga. Siyak ti makaamo iti pagadal mo. Sa dino nga minti papanam, nanang. Basta, saanin anagado adamag mo. Uray ta adamat ni Lolam akadwam. Sige nga rod, nanang. Nga kanayon da kasarong karan, Wen, anak ko. Pasensya ka na, no panawan ka. Nga masapul nga aramidak daytoy. Da kayo kumanti makaamo iti anak ko, nanang. Sana bale, siyak ti makaamo iti pagadal na. Ay, rumbang laeng asika ti makamo iti panagadal na. Katsapay kuma, taore adan sa bali a pamilyam.
Saan mo aliplipatan ti anak mo? Uwan, nanang. Kitagyaman nak tayo manugot kayo amang bantay iti anak ko. Siyempre, apo ko nga raw. Sige nga rod, nanang. Agpakada akon. Nanang, da kayo pa'y laang ti makaamo kiniloida Amuyo mat akaan anak ko. Iso asa anak pa'y ama kasarungkal. Awan ka di planom amang ibaga ka ni Lloyda. Nga addan kaksat na. Saan mi pa'y anagtungtungan kin ni Oliver day tabanag, nanang? Rumbaglaang ama amuan na. Nga takapsat na. Sige, nanang, taibagak to kin ni Oliver. Kaya't mo ka di anak kami, di umay mang sarungkar kan kanita. Sige, nanang. Kat ibagak pa'y nga umunakin ni Oliver. Awagan kayon tumanan. Apay nga tayo lang ngayon baga anak asawa kayo gaya man iti sabali na anang. Kat adapayin kabsat ko. Pasensya ka ko man, anak. Diyak kaya't amasaktan ka. Iso nga inlimod ko ti amin. No kasta. Iti ka ano man. Saan tayon nga agdan na tandan sabali a pamilyayo. Pakawanan na kanak ko. Kaya't ka kumamat akadan na. Ngamjak kaya't nga alaan ka dito'y. Tanaranggas ni uncle mo nga Oliver. Diyak kaya't taranggasan na ka. Kaya't kulaangan aninanang tikadwam. Ala, maawatan kayo nanang. Ngam, idawdawat ko lang asandak ko maaliplipatan. Saan kanto alipaten, anak ko? Anak, pasensya ka no awan pa'y laang ti maitulong ko iti panagkolehiyong. Naawanan ngamin ni Oliver iti trabaho. Kat kaya't na ati kabsat mo mati pagadala. Tas ikamat ka no ti pinagad-adal ko manipod elementarya aging gat high school. No kasta, agsardengak nanang. Wan ko maanak. Ituloy mong tumatlaang inton makasapol manan ni Oliver iti trabaho na. Oray saan ka gaagsardeng Lloyda. Tulungan ka. Adamot basit urnog ko. No kasapulan nga ilakok ti daga atawid ko iti probinsya. Ay aramidag. Makadal kalakit day apok. Sayang mo ti kinasirib mo. Ay na, agyaman ak nanang numatulungan nyo ti anak ko. Oray kayat ko kung mga iso ti pagadala. Ngam isumat ti pagapaan mikin ni Oliver. Saan yun nga ipilit no Madina nanang? Saan na bale? Matulungan nakmat ni Lola. Anya ka di akurso ti kayat mo, anak. Kaya't ko ti criminology a kurso, nanang. Mayat nga rod, anak ko. Kat sapay kumata say-saya atam ti agadal. Wan nanang, say-saya atag. Day tangamin a kurso ti kayat day di tatang a para kanyak, idi si bibiyag pay. Nanang, adda ko makayat ko nga ipagatang kada kayo nga ayam. No ay ayam matlaang ti ipagatang mo, uray sana nanak ko. Igatangan ka laangan ti kasapulam iti pagadalan. Abay aya nga imutam ta anak ta. Ires-reserbam ti kwartam para kini Lloyda. Dimet ko na kapag sardengan pa'y lang iti panagadal na. Ninanang timang paadal kan kuana. Pulos tupay nga awan mait-itid kun kan kuana. Taagpapaay amin kada tayo ti masapsapulang. Isungarod nga igatangan da ko niti kayat ko nga ayam, nanang. Sige, alaman laangan. Nga maudin da ito nga ipagatang mo nga ay ayam, ha? Wan, nanang. Congratulations, anak ko. Maragsakan ak para kan ka. Uray saan ka natultulungan. Na ikarigatam tinagraduar. Gapo ka ni Lola da ito'y nanang. Saan ang anak kagraduar no saan agapo ka ni Lola? Gapo, iti kinakagat mo nga agadal. Pog, iso anak kagraduar ka. Ala, agawi tayo pa iji balay. Sa alay, insurot mo kumangamin ni Maynard. Ay ayabak nga rod nanang, ang dinamot kayat ti sumurot. Sa baling amit ti ugali di anak mo.
Kasla saan na abigbigan akabsat ni Loida. Kasla ngamin isursuro ni Oliver no maminsan, nanang. Ala, agawid tayo nga rudan ta mabisina kon, Lola, Nanang. Umay kayo dito'y ospital, Nanang. Ada dito'y ni Lola. Abay, anya tinapasamag kini nanang. Na-stroke, Nanang. Kat delikado ka no ti kasasaan na. Anya? O sige, umayak nga ro di tamot lang. Bantayam ni Lola, ma. O, Nanang, orayan kayo dito'y. Nanang, kinalat na kami matitiday ito nga ipupusay mo. No kaano nga dan trabaho ti apo ko yun. Isumatan ti ipupusay yun. Kasla inuray yun lang nga makita ni Lloyd ang adan itinasaya at akasasaan. Nanang, agyaman ang iti ado atulong yu iti anak ko. At pakawanan dak doon yaman tinagkurkurangak ka na kayo. Puston da ita pa nagsangsalit yung Nanang. Padyat ka naragsakitan ni Lola, iti ayan na. Kaya't ko lang ngayib kas tinalao sa ladingit ko. Kanti pa nagyaman ko kini Nanang. Tasaan lang ka binaybayan anak ko. Ala, agtugaw tayo, Nanang. Pumanaw tayo dito'y sangot ilungon. Kaano lang anay tabon ni Nanang. Isumati pupusay ti amaminan. Wen nga rod, nanang. Nakakulong matan tinakadungpar kin ni tatang. Sapay kumataw rayawanan ni tatang mo. Ilapas mo lahat na ti panagadal mo, anak ko. Ikarit naglapasak iti panagadal ko. Basta'y payo amin nakasapulak. Oray awanan ni tatang mo akatulungan. Ikarigatan ka paglapasan iti kurso manak. Agyaman akno kasta, nanang. Congratulations, anak ko. Kamaudyanan na. Nakagraduar ka matlaang. Agyaman na kitiado a sakripisyo yun, nanang. Tapno makalpasak. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatag mo. Maragsakan launay. Tanakalpaskan iti kurso. Wen nga rod, nanang. Sayang, tanasapa api musay day di tatang. Ala, agawit tananak ko. Ta siguradong ado ti agur-uray ita a bisita. Kalpasan anay pasak ti board exam ko, nanang. Naawat akadagos iti nagaplayak a pagadala na pagisurwak. Congratulations, anak ko. Kamaudyanan na at ang trabaho. Wan, nanang. Ket nakapagtulag kami matan kini Esmeralda. Ngagkalay sa kami iti kabitan na panawen. Nadamat ang trabaho. Ken uray iso. Nakastrak matan iti trabaho na. Kasta ka di, anak ko. Husto mo't ket di tagsimpakan. Bumaketak matan. Nasaysaya at ang mga asawa kan. Tapno at da mga sikasukan ka, anak ko. Ay nananang, uyag kayo nga uyag anak kasango kadagiti na idasar amakan. Manipod ita, saan kayon amakisango amangan kada kami? Ilasin ko tila misaan apanganan nyo. Amangan no makaalis kayo pa'y. Kadurman na ka di. Taasin naman ti saan amadurman iti kasta alangayong ay. Sakat, saan kayon sa nagdigdigos? Abumat analamin ti tiyempo ita, balasan ko. Saan mo ba takayat? Kagpaputo takiti pagdigos ko. Agsakit ti tultulang ko no agdigos sakit inalamis. Ala, tumakder kayo dita. Paumalis kayo iti panganan. Alan tumakder kayo ditan. Surutan nyo ti bagbagak.
Badit itrato kanyak ti manukang ko. Kaslaawan anyaman na kiniminan. Tiyar arabidin ti asawa na. Kasto'y gayam tirik na ti may sangay na. Nukadurman na ka ti anak mo. Uray gayam ipaay ko ti amin akabalak. Tapno maikaklaang itinaranyag amasakbayan. Saan pa'y nga umanay? Tapno iparig na namat kanyak ti pamatay na. Itatabakot ako. Ay, agim pakiyak. Tagbakasyonak iti ayan ni Loida. Bareng nasingsingput, tinakiasawaan na. Nanang, sinorpresa dakmat. Apay asaan kayo nag-text tapno nasabat kayo kuma. Nagdagsan to'y bagyo. Anyanya ti karga dagitoy. Ay, anak, agnaudak kumapay dito. Iti oray sumagmamanula ang aldaw. Ay katuan nanang. Uray saan lang sumagmamanong aldaw Uray pa'y kat dito'y kayon nga agyan. Agpayso anak ko. Saan nga tangagungat ti asawam? Apay kumangagungat ngay. Kay kayat na paikit di tapno adakad kadwami. Ayan gayam ti asawam. Ay, sinuko na ti anak may ti pagadalan. Kasta ka di. Ala, umay kayo iti sigod siledyo kanday di tatang. Agina na kayo pa'y laang. Riingan kayon to inton mangantayon. Nanang, agriing kayon ta mangantayon. Rabi imot gayaman. Wan nanang, pasensya kayon no riniing kayo. Masapul amangan kayo pa'y sakbay nga ituloy ti maturog. Nakaidasara kon. Kasangod ka di amanghan anak ko. Natural kasangod kayo. Tingamin asawa ni Maynard. Di da kaya ta kasawa amangan. Madurmon kanyak. Agunget no sa anak nagdigdigos. Ngam iparit na maat no agpapudo takiti pagdigos ko. Diyak ka ba ulan ti agdigos itinalam ni isa anak ko. Unay kat gaya man ti kasasadi oy jay. Dito'y kayon nga agnaad nanang. Nasingpat ti asawak. Saan nalakit di amaaramid kada kayo ti aramidan ti asawa ni Maynard. Aging gaita, dito'y akong sigod abalay mi itiin mo na nga asawa nga agnanaed. Nasingpat mat ti asawa ni Loida kanyak, saan dak nga imutan. Ken maaramid ko ti kayat ko. To'y pagayam mo, Sally. Sally, pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nagasat, dagiti naganak, amaanusan nga asikaswen, dagiti anak da. Ket kadagiti anak, asikaswen tayo, dagiti naganak tayo. Gaputano awanda, awan tayo met, dito'y abiyag. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sally. Manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga nagkriyan. Manipod probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kaayan-ayat ko, iso ni Brian. Napudno kami iti tunggal maysa. Ngem dagiti dadakkel ko tinagbalin atubeng iti ayan-ayat mi.
Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Krian. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakaragdagsakak manin. Gaputag ko'y kuyog tangag paspasyar dito'y parke. Krian. Oray siya, Brian. Kat paspasan siya am kumalatan dagiti dadakkel ko. Gapo ka dagiti saan anasaya at nipakpakita dakan ka. Maawatak matkit di ida. Baknang kayo. Idinto tamay sa akla nga anak ti Manalon. Saan mo't aday tati inayat ko kan ka? No di kat inayat ka, gapo iti nasaya at akababalin kan kinataong. Kan maysa, talaga mo't nga agin inayat na. Agyaman na Krian. Kalangaro din. Ituloy tanti agpasyar. Kalpasan na, itulot kanto ni Jebalayo. Sige nga Rod, Brian. Ituloy tati agpagnapag na dito'y parke. Oh, nasaya ta simbang patkan, Krian, ading ko. Sa dino tinagapwam? Nagpasyar kami kini Brian, manang. Kat among ka di, nakaragragsa ka. Gaputa nakitak manan ti tao nga ayat at unay. Kasta ka di? Uwan manang, ang mabit lang. Apay kasla pinagpadaanam ti isasangpot ko. Ada ka din napatag ni ibagam? Awan, ading ko. Itay na kapailang apadpadaanan da mamaka ni Papa. Makaungat dakan ka. Amu dalatan anak isinarak kamanan ka ni Brian. Kasta ka di manang. Sige nga Rod, panawan ka pa'y dito'y salas. Mapanak iti ayanda. Kasaritak ida. Sige lang, ading ko. Kat saya atom lata ko mati makisarita ka dakwada. Wan manang, di kagdanag. Talaga akas ti aramida. Ala, agtugaw ka, Krian. Gaput adda na patag nga ibagami kan ka kan ni mamama. Ala, agtugaw ka? Kat denggam anaimbag ti ibagami kan ka. Apay ka di mama, Papa. Anya tinapatag nga ibagayo kanya. Kan, apay makong ungat kayo. Nagpasyar kami lang matkin ni Brian. Dakis ka di? Namin ano ka di nga imbagami kan ka aliklikam dayjay a Brian. Awan na ran niya gamasakbayam no kasken kuwan ti ayatem. Saan mi akayat ni Brian aparakan ka? Saan mi akayat nga agtinagkalaang iti maysa nga anak ti marigrigat? Idinto tabak nang ti pamilya tayo. Papa, Mama, pasensya kayo. Ngamjak kabailan ti ipapaaramid yung kanya. Agin inayat kami kini Brian. Lipat mo dayjay atao. Awan to Apolos ti maganab mo kankwana. Gaputan ako rapay dalae. Saan kumaan natangkan ti ulong, Krian? Makiwin naswaskan kan kuana. Gaputa saan nakaskan kuana ti kayat may aparakan ka. Day tatipudno. Tay kumamatla ang pada tayo anasaliwan-wan ti panagbiag na ti ayatam. Pakawanan da, Papa. Mama, ngamjak marami tayo ta. Kaputay ayat ako na ni Brian. Matayak lakit din ang mapukaw ko. Kalukuan day tanga ibagbagam. Da kami ti masurot. Likli mo na. Sakbay nga addasan anasaya at amapasamas. Anya. Gusto tayo na panagsangsangit mo, ading ko. Ang mga nanya pa'y di mapasamak din ka. Diyak ka ba ilan di papaaramid na kanya, manang. Diyak kaya't aliklikan ti lalaki ngay ayat ako na. Alala, gusto daytan. Di mo latan ikas kaso, ida. Makaamiris dan tumatlangan. Kat doon tanto ti panawan, amaawat dati ayan ayat yo. Nagsakit lang amin ti panagsasaod amamakan Papa may papankan ko na. Kan ibabada lang unay ti kinataon na. Kasla saan ka pala na iruwam ka dakwana? Baybay amlat tainan. Sana bale, tamaawatan ka, ading ko. Agyaman akmanang, kaputa maawatan na. Wan ading ko,
Kan saan ko mga agsaksakin tinakam mo kadagiti dadakkel ta, Kriyan? Wan manang, di kagdanan. Ikarik, jak tupulos agi mula iti sakit tinakam kadakwada. Anya ka diti kunam anadagsan aparikot mo, friend. Sige laan, ibagam, barang matulungan ka. Wang amin, Angel, friend. Mariribo ka na. Ngamin, talaga asaan akayat da mamakan pa pati relasyon ni kini Brian. Talaga akayat da amakiwin na suwasakan ko na. Apay. Anya launay ti dida pangayatan kan kuana. Day tangarod, friend. Dida kayat. Gaputawan ka no tinaranyag amasakbayak kan ko na. Mariribo ka na, Angel. Ay ayatag unay ni Brian. Matayak lakit din umapukaw iti matang po. Idaw-dawat ta. Asapay la kumatag tang tumot laang ti Palawan. Ang maawat dagiti dadakkel mo ni Brian. Wan nga rin, friend. Kat agyaman nakitiday ta nga imbagam. O ala, ituloy ta nga rin timangan. Agkita kami pa itakin ni Brian. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanyak dito ibalay, Brian. Awan na nyaman na, Kriyan. Umay ka, dumanon ka pa'y aditaon ni tagkape ka. Uray sa anak sa nasumrak di tabalayo. Nakababay met. Inton maminsan layan. Anya ti aramidem dito'y balay si kaalalaki. Ala, pumanaw kan. Tadyak kayat ama kita tilaad a panagrup-rupam. Papa, saan kumamit akas ta ti panagsasauyo ken ni Brian? At damat riknana ang masakitan. Anya? No talagang addarik nana. Mariknana kumangaron. Apulos asaan mi akayat aparakan ka? Sir Lando, napudno ti panagayat ko iti anak yo. Awanan adu asaw. Pumanaw kan, lalaki. Katsikamat kriyan. Umunag kan di tabalay. Adda di taunag ni mamama. Agsasarita tayo itinalapat. Sige, kriyan. Sumarkan ni tabalayo. Brian, pasensya ka lang kuman iti ama. Aday wamon ti anak mi, si kaalalaki. No di mo aramiden dayta, at dadakas ang mapasamak kan ka. Huston, Papa. Di yu kuman pagsasawan ni Brian. Kriyan, iha, rumwarkan diti silid mo. Mangrabi ita yun. Sige lang, Mama. Sana ka mabisit. Anya, apay nga agsangsangit ka. Sangsangitam ka di dayjay a Brian. Nalabas ti kastingar aramidan niyo, Mama. Kasta unay ti panang pabay niyo kan kuana. Idin tatawan matar-aramidan nama di. Lipat mo dayjay a tao. Awan to tinapinta sa masakbayam no dayjay nga anak ti mamirmiraot ti agbalin nga asawa. Saan apod no dayta, Mama? Adara pa ap mi adwa. Katong palen mi dayta. Agpatinggalaang iti arapaap dayta, iha. Gapo, kaawan mo't lang ti mabalinan dayja tao. Naulpet kayo, Mama. Kunak no saan kan nga umay ita, kriyan. Saan ang mabalin adyak umay, Brian? Tulagan tangag pasyarta ita dito'y parke. Ay-ayatin ka unay, kriyan. Inarakop nakmatan, Brian. Oray siya. Ay-ayatan ka man. Adda na patig nga ibagakan ka. Kahit sapay lang kumatamawatan na. Anya dayta. Sige, ibagam. Diyak kaya takagura na kadagiti dadakal mo. Gapo kanyak. Iso asyak langin ti umadayo. Anya, ngamapay, Brian. Di na ka din ay-ayatan. Kas itinak ko na kitayan. Ay-ayatan ka unay.
Ket aramidak daytoy. Tapnon talnan ti panunot mo. Ngem di kagdanag. Agsubli akto. Ket sapay la kumal. Tamauray mo ti panagsubli. Nagsakit daytoy ang pagpanagan ti ayan-ayat ta. Ngem sige. Mangnamnama aki ti panagsublim. Onorayan ka. Tapno tong palinta dagiti amin nga rapang apta, Brian. Ay ayatan ka unay-unay. Kriyan ading ko, pangaasim tamangan ka kuman. Manon nga daw adanong lang ti impapaunag mo. Dakkalan ti imresam, kapo iti kastoy nga aramidam. Awan ganas ko amangan man. Iso nga ipanaw mo dagita amakan dito silit ko. Awan mo't lang ang serserbi ti biyag ko. Kaya kunti matay. Anya, ay napangaasim kumamat aading ko. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Alakit din, mangan kantap no pumigsa ka. Yak kaya't kunti matay. Gaputawan matan ni Brian. Kat gapuday tayo ti kinaulpit na mamakan pa pa. Apay mo't din abinaybay ang tibakim. Anya ti mapaspasamakan ka. Nakakutkutong ka. Awanan serserbi ti biyag ko, friend. Nasaysayat lang ang nagsakita. Gaputawan matan ni Brian. Amangan na saan kami nga kita pa iti ka naman. Di ka kumaagsa o iti kasta, friend. Mamaki ak nga kita kayong tumatlaan ka ni Brian. Di man ko na, karing agsubli. Agpaimbag ka kit di, tapno mauray mo pa nagsubli na. Anyan ti kasta alangam, iha. Nakakutkutong kaunayan. Gaputasaan mo matngamin akayat ti mangaan. Pangaasim, agpaimbag ka kuma. Wen matngamin, iha. Agpaimbagkan, gaputasaan mi akayat amapukaw ka kada kami. Ipatpatagda ka unay. Agimbagak lang, Mama. Papa, no makita kong titao ngay ayata. Pangasi ako, Ma. Sa pulin niyo ni Brian. Kailiw ko unay. Kayat ko na makita. Ala, bayam iha. Sa pulong mi ni Brian, nuday tati makapaimbagkan ka. Wan, iha. Ikarigatan mi asa pulen para kan ka. Ipatpatagda ka unay. Kat kayat mi nga agimbagkan. Agyaman ak, Mama. Papa, talaga kayat ko na makita ni Brian. Kailiw po na yan. Agpaimbagkan, Kriyan ading ko. Depression ka no ti sakit mo ko na ti doktor. Sana bale, sapsapulan ng damamakan ni Papa ni Brian. Wan manang, katsapay na kuman. Tamasapulan dadagos. Tapno agkita kami. Brian, adaytan ni Kriyan. Brian, urayim lang nga makaring. Nagdakkal ti nagbaliwan ti langana. Nakakutkut tong una yan. Nakakaasim ti ayayatek. Brian, si kakadingag paiso. Huwag Kriyan. Isak detoy. Nagsubli akon. Di mo't nagkariyak nga nagsubliak.
Ngamjak ni namnama abinaybay am gayam ti bagim. Pangasim, agpaimbag ka kuma. Ay ayatin ka unay. Juan Brian, agpaimbagak para kada kayo amin. Kat naragsakak, gaputan nagsublikan. Naibaga amin kanyak dagiti darakkel mo tinapaspasamak. Sipod imadayuak. Kat ikarik, saan ako na pumanaw? Tungpalin ta dagiti adu nga arapaap ta, kriyan. Agyaman tayo iti Diyos. Ininot matlangan ti panagimbag mo, iha. Uwan nga rod, iha. Makita min ti sigud a kinaragsak ti rupam. Kat agyaman akmat kada kayo, Papa, Mama. Gaputa saan nyo nakagura ni Brian. Uwan, iha. Maragsakan kami. Gaputa ang kagumaan gayam ni Brian a pinasaya at tibiyag na. Ket maragsakan kami unay. Gapu iti dayta. Kastang agpaiso, iha. Di ka madanagan. Si papalubos kamin iti ayan-ayat yo. Gaputa na panagnakan mi ti kinapudnoyo iti tunggal maysa. Agyaman nak, Mama. Papa, jak mailadawan tinalaos a kinaragsak ko. Kriyan, dito'y aparakiti ka na pagpasyaran ta idi. Saan ka di? Juan Brian, kat dito'y matinagkariyak, nga orayat ti panagsugdim. Kat agyaman na, kanatumpal day ka. Kat dito'y matanagkariak nga agsubliak. Kat ita, at datamanin dito'y. Ulitak nga ikarikan ka, as sikalaing ti ayatek tong palbiag. Agyaman na, Brian. Kasta akmat. Kat ad-ad dapay ti kinaragsak ko. Gapot na umadanin ti panagkalay sa atan. Kasta akmat, Kriyan. Kat agyaman tayo ti Diyos. Gapot ta oray nagdalan ta iti adu apan nubok. Datalata ti pinagtumpong na para iti tunggal maysa. Nagkalaysa kami nga rod kini Brian, Mr. Lonely. Ket naragsak ti binangon mi a pamilya, akadwa mi dagiti dua nga anak mi. Kastan ket agyaman ak, tuy pagayam mo, Kriyan. Kriyan pagayam ko, tay kunada nga ruden, no talaga ada kayo tinaitani para iti tunggal maysa, da kayon tulatta. Ket nagasat kayo, gapo tanalasat yo dagiti adu a panubok a nagdalanan yo. Ala? Idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Kriyan, manipod probinsya ti Apayao. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenday tuwing istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Ben. Iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nainlabak iti may sa babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ben. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pare, talaga nagpintas ti kaanakan ni Nanat Rodes. Nagpudaw. Madlaw adi makli jay syudad. May bagay kan kuana ti atidug a buok na. Sakit Maris Brown. Nusak pare, sana kas kan kuana ti kursunada. Ang mga isukat naktulaan.
Kayat ko matlaang jay taga dito'y anasanay iti talon. Ngam no kas kini Aileen, ay, masapol asaan mo apagtrabahuan iti talon. Ta sigurado adi na kayat. Aileen gayam tinagan na. Wen, nangig ko apagchichismisan da ije kantina ni nanais ka. Kayat kong arman pare. Kas jay iti kayat ko ama asawa. Nadakin ka day ta pare. Ngam saan mo mapagtrabaho iti talon day jay? Iti damo lang siguro pare. Ngam no bumay bayag, masanay tumutlaeng. Nangro na, no addanton anak ni. Sa bagay. Api ka di anak kapasyar ka, Manong. Kaya't nakano ang makasaw. Wala ding. Ay na, napimpintas ka man gayaman, numasitkan ka. Agyaman na, Manong. Siyak gayam ni Ben, ading. Siyakmat ni Aileen, Manong. Ading, mabalin ka diti agdaton kan ka. Mabalin na, Manong. Tabalasa nga kat nga rod. Dito'y kakadinag na diti agnanayon? Siguro. Saan ko ang maibaga? Depende. Ne, anyat kayat mo asawon iti depende. Depende. Nagdama kurso na daak dito eh. Kahit saan kunto na kayat ti pumanaw. Nagswerte lakit ninti lalaki ang makagunur iti panagayat mo. Kahit si Manong. Amangan mat no adda girlfriend mo. Awahan na ding. Pulos nga awan girlfriend ko. Katkasken katikayat ko. Nga agbalin akayan ayat ko. Anya? Dayjay ti kayat mo. Ay sus anak ko. Awan ti panagtalak ko iti kasjay akita ti babae. Apay matatang. Naarti dayjay babae. Ni Glinda ati kayat ko aparakin ka. Nagagat ka na lispito. Kan napintas met ni Glinda Napintas nga agpaiso. Ngam nangisit met. Apay, makan mo tipo daw. Natulal lang mat anangisit ata datay wakat ngalod dito'y probinsya. Tatang, tikas kan ni Aileen ti kayat ko. Ay na, ibagbagakon. Agbabawi kan to no dayjay ti maasawam. Ay na, tatang. Aduket ati umapal no iso ti maasawak. Addaak mananading. Tapno idarirad ko manan. Tinapod mo apanagyat ko kan ka. Maikarim ka di? Adi naktupal daangan, Manong. Ikarig, Aileen. Ayatan ka itikas mutlaan iti panagayat ko iti bagig. Tikaskan ka tikayat ko ang makadwa iti tungpalbiyak. Sige, sungbatan ka. No maikarim lakit di asaan naktualokwan. Agyaman na iti panang sumbat mo kanyak, Aileen. Ikarig, saan ka nga agbabawi iti panang sumbat mo kanyak? Saan kan tupulos a pagsangitan? Ayatan ka iti napod mo. Agyaman no kasta, Ben. Ikarikmat nga ayatan ka iti napod no. Anyamanin dahi ta nabalkot aligalom kini Aileen. Puintas, tatang. Nakurso na daak namin. Patsek abagay launay ni Aileen. Patsek, maragsakan iti daytoy ergalok. Ay, saan ka unay? Amangan no masanay kat bilbilukan nanto. Kasano no awanin may gatang mo. Agagatak tatang. Tapno sa anak ang maibusan iti kwarta. Ay anak ko, sapay kumangarod, sa saan kantong agbabawi, anak ayan ayat kini Aileen. Wow! Nagpintasan na kwentas. Ay na, magkan ka. Nagkanak mo't nga agpaiso. Ay na, una yan. Naglamuyot lakit din tibibig na. Talagang ay ayatin na. Gaputa maiturod nak arigalwan itinginginain nga alahas. Siyempre mat love na love ka. Iso nga isagutan ka. Katsapay lang ko ma. Tasaan nak nga isuksukat. Juan, saan kanto nga isukan? Ado ti umapapal kan ka pare. Nang runa no makita da nga agkuykuyog kayo kini Aileen. Kung nagtumat kan ka pare,
Ado ti umapal, numapasungbat ko ni Aileen. Angam, sigurado ka din kan kuana, pare. Isu ka din ti babae nga ikasar mo? Wan pare, kinapudno na. Agur-urno nga kon, iti usarang mi nga agkasar. Kat intun adda umanay nga urnong ko, awisek to nga agkasar kami. Ay katwa na, may mayat matlaang no ikasar mo. Mabit lang, umayan. Naimbag abigat mo, Manong. Sigapan gayam, Glenda. Anya ti maipay ko. Ay, iig ko lang to'y papaytad ni Nanang apangramanan niyo kano. Karni ti alingo, impaw iti kabsat na. Esus, nagimas nga ron day ta. Alayag mo, taibalis kon. Ket urayang matlaang tinagyanan na. Paunagamat ani Glenda. Ay, umunag ka kano, kunay ni tatang. Ay, sige, Manong. Ni Glenda, ti kayat ko aparakin ka. Ni nga ron Aileen ti ikasar ko, tatang. Ang absan mo pa yung mo ni Aileen. Nang ro na dagiti naganak na. Apay, kayat da ka nga ta apara iti anak da. Saan mo't nga isuda ti kadanak? No ni Glenda ti arsawa, awan ti problemam kadagiti naganak na. Saan yu ang maipilit kanyak ni Glenda, tatang? Sige, tamapan kumanan sa rongkaran ni Aileen. Dumdumlawa kon kanya Aileen, pare. Kanayon matan nga awan iti balayda. Tunggalag pasyarak. Kat di na magmo kumakinyanti na ano papapanan na. Ti kanayon namat nga ibaga, kat nagpaili ka no. Diyak mo, noan niya ti gaggagaraan na ijaili. Ay, damagam tulatan anom tsambaam. Amangan mat no adda trabaho na ijay. Apay ngay, asan nga ibaga ti ikit na no adda trabaho na. Huwag nagpasyon niya. No damagan ka no ti ikit na, no sa dino ti papanan na. Agpaili ka no. Day talaan ti sungbat na. Imbag tanaranaan ka ita, Aileen. Kanayon ka ngamin nga awan dito'y balayo. Kailiw ka na makita. Kwaben. Aday bagakan ka. May mayatin asyak ti pakaamam. Ngam tay maamam to iti sabali. Ha? Ne. Anya day ta? Addan sabali nga ay ayata. Pasensya kan. Ngam nakaamam mo ak iti pudpud no nga ay ayata. Sino ti bagbagam? Namamu ki Jayili. Adda pesto na ijay. Nainlabak matan kan ko na. Anya? Balang kantis kagayam a babae. Impay ko amin kan ka. Ngam naaramid nakpailangan ngayon sukat. Pasensya kan. Ngam jak inggagara amat nagat kan ko na. Isa apumanaw kan. Kat saan kanton nga agsubsubli. Ti ayo pa babae. San pa lang anak kontento kanyak. Nagsapol pa ila iti sa bali. Kinunagmat namin kan ka, pare. Isukat na kalaang tikas dya a klase ti babae. Ado ti kainagaw mo. Inaramid ko mag-amin. Tapno saan agsapol iti sa bali. Ngandang sapol matlata. Katimbaglaangan, saan mo pa'y ngaing kasar? Pare, saan asasangitan ti kasi a klase ti babae? Ipakitam kit di akabaalam ti agbyag, uray napukaw mo. Agbiro kay ti sa baling armam, kat ikasar mo. Jack mo. Lumalibatag pa ni Aileen. Ay, atag unay ni Aileen. Nuapay ngamin ngayon palubos mo amat nagkakinkwana. Ay, ngay ita. Amangan wag sinadan pumutlaang. Itinang isukatan na kanya. Anya? Kaya't mo pa lang dadya babae? No kas pangaringan tag sinada iti kaayan-ayat na ita? Nagsungli kanya. Abay din na saan? Ay, awana. Naulaw ka na talaga, pare. Saan nga gan andar ti utak mo?
kastam ka dilatan. Agin inom kalata binigat, kapo itidadya adayo a babae. Tatang, Jack malipatan ni Aileen. Inayat ko ni Aileen iti kasta unay. Ay, lugi ka ano kasta, Barok? Ni Aileen, naragsakan iti sidong ti baro akaayan-ayat na. Agam siya ka, adda kalata dito yung agsan sa noong. Ay, awan maabak ka no kasta. Mapan mo kit di alman ni Glinda. Kayat na ka dayjay. Madlaw ko ako, sunada na ka. Ni Aileen ti ayato, tatang. Ay, bakul-kulaapan lang ti panunot mo. Isalding mo kit din day tapan naging inom mo. Tawan ti maitid na nasayat kan ka. Kasaritak pa'y maminsan ni Aileen, tatang. Agpakaasiag, nga agsublikan niya. Ay, awanin na talaga. Linuton ti alak ta utak mo. Imayag, takayat ka kasarita, Aileen. Di mat ko na, asaan kan nga agsubsubli? Magnamnamaak, nga agsubli ka matlaan kanyak. Saan ako nga agsublikan ka, Ben? Iso asaan kan amang namnama? Agbiro ka matan iti sabaling ayatan. Basta, addaak lang amang ururay kan ka, Aileen. Nakasaka na amang awat kan ka. Nulakid di tagsubli ka. Pumanaw kan, Ben. Gapot ka iti kaano man. Saan ako nga agsublikan ka? Agkasar kaming iti kaayan-ayat ko. Umay da dumanon inton rabi. Agluas magten ni mama. Taiso ti kasao dagi tinaganak ti kaayan-ayat ko. Hey, awanan tatang. Hey, madamaitan at tultulagan dati kasar da Aileen. Awanan na talaga ti pag-asa nga agsublikan niyak ni Aileen. O di na saya at tap na awanan ti balbalta kam. Kat malipata mon. Jack amo. Malipatak pa ni Aileen, tatang. Ni Glinda ti rumbang nga ayatam. Ibawing mo ken kuan at ti matang mo. Bayan niyo, tatang. Padasak alipatan ni Aileen. Katrugyak nga arman ni Glinda. Kung saan pa nga ita? Kaanon tungay? Intun malpas ti kasar da Aileen. At nanadamag ko di tayo store. Asaan ka nua natuloy tinatulag akasar da Aileen kan ti kaayan-ayat na. Ha? Agpaiso nga ta, tatang? Jak amo Isumat tinangag ko. Jak mat nagdamagan kadagiti agis istorya. Tapuro damat babae. Jak kaya ti makiraman kadakwada nga agchichismes. Mapanak iji balay da Aileen, tatang. Inakdamagan. Nupud no asaan natuloy ti kasarda. Saan ka na mapan? Baybayamon. Ay, no apay pay lang imbagakan ka. Ben, imbagman ta nakaumay ka. Umunag ka. Sige. Ne, adamot nakatugaw iti salas. Saan mo na ti antina? Ay, siguro, ti inana da ita. Agtugaw ka. Isugayam ni Mama Emily. Mama, iso ni Ben. Ha? Adamot gayam diferensya ti matana. Naimbag abigat yun, nana. Kumusta ti bakasyon yu dito ilin eh? Mayat, magustuak dito iliyo. Kat planok ditoyak matanyag yan. Ilako kisanik ko aki di syudad. Kat ditoyak nga agtalinaad. Pudnuti ko na ni Mama, Ben. Kat saan ka di akinunam iti? Nga awatan nak nagsubliakan ka? Kasano no ibagak akayat kung dagsublikan ka? Ha? Pa. Dagayam linlinayak nga inapoy. Nalipatak. Sige, mapanak pa. Apay akas jay. Adda diferensya ti mata ti ina ni Aileen. Kat nagpintas mo ni Aileen. Kasano nga tanong ikasar ko ni Aileen. Umala nga takan kwa na dagiti anak ni. Esos, kasanon, umala da iti ina ni Aileen.
sa anak mat nga aguyaw. Hanggang kasla naawan namin pinsan ti panagayat ko kan ni Aileen. Huwan, jak kayatan ni Aileen. Naglendalatan ti asawaak. Agyaman nakpagayam ben iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nailisi ka kini Aileen. Nga iti panagkita ket saan nakaapudno nga ay-ayateng. Tanaglaka na ka nga insukat. Ngem idi saan da nagkatuluyan iti nang isukatan na ken ka, nalakamanen ti panagsubli na ken ka. Ket kunaintan na talaga asaan ada kayo ti agkagasat. Ket ni Glenda ti talaga aparaken ka. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy, ti kinaragsak, ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ben, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.